Чеваш шыртанығы жал расшири, чи дутла абатсен ешнегене. Ахадинмар, авалданах вол пирин эшченде тарават комылы халық азынлать. Она тада терлі дутла абатчи межі хадырлесі сталықпа, Паян Республика Буштығы Олег Николаев, тада ытығына Паян Шубашкарды пәр техникума шитсе балашреш. Тыван халық абачимешне хадырлеме білеген поварзем харье вғытра ылдын бадан. Туризм адаланны май хоназем чималданы хамыр тұрықрапа жерне хадырлене шимежі астивме васкашы. Кавын гукли, хуплу, шарку, пюремеч, авалданах чываш херарымызем кумагана ларца бәжерне. Тәрлі тутлық сем худуштарны. Шак пуянлық пабалаштар астелевбе республикара шәне жылуменге нация абажезем конкурс иртірі. Паянхи уява хурбуса гилдемер, калач пешердемер. Тада хуплу, кабыртма, пюремеч, пулран, гоголь, ева бешердемер, пулак шимиш торт, чываш ялауебек хадырлеремер. Тада шауынбекех шыртанбах тулдармыш, тулда хадырлеремер. Шәне хумларан саравретсе гилдемер. Шортан Шубашкар салачы тада ыты абад. Пуры жамрыксем вичи номинацияре тубышреш. Хуран гукли, хуплу тада ыты жимеже конкурса хучунаганзем авале рецепт паузу гурза хадырлене. Шабахта кашниех шәне сәм кертмедырышна. Ага калыбыр эшмели коктейльзем. Унда тәрлі пахчан жимеш хушнызыр бушне чорыш еппизем хурза илемлетне. Республика Буштығы Олег Николаев тада ыты сумлығына хадырлене абада астивме мар хитре үгерджікпек хурза темчен келензе пықса дырас келеттеріш. Шендеру жезіне тәрлі парнебе жисларыш.